زريغ تصلون يتراجون هذا داوي غوال غف وسلوية قديم لاجي اسكان ماشي ملال نتا يفقد الاخبار يظلين باللي بيان سور يسعى اغفل اكو تستخدمت لا جوستيس فكاينين دونك يتبع الشرع غافيوس تمثال يعني سورتو كوميرسيال ماشي زين يعني لاجياسكا على حسب اين ديفون د صغور تغمسة امكيتي دبوين لدى اغميس لو جون انديبوندون عندنا ولا لافوكاينس يناد ماتر سفيان دكال باللي ماس شريف ملال تبعت خدمت لا جوستيس بور دي زافير كوميرسيال فوالا داشو ارديني سا n'a rien voir avec la GSK على حسب كان يسيدينا donc le maître Sofiane Dekal qui a été cité voilà يدبونا واليس يبويد وغميس le jeune indépendant voilà donc ça n'a rien à voir avec la GSK donc c'est une affaire commerciale, c'est une affaire judiciaire un wali bien sûr atas بويدي soutenir لدغان ويدي يولفن خدمن جيدس لي باج نين تبعن comme l'amicale internationale des supporters de la GSK soutenir معنا تخدمت تخدم الشغليس bien sûr